Munduko txapelketa hau 4 pelotalekutan jokatu da. 2 trinkete, pelotaleku laburra eta pelotaleku luze. Trinketetariko bat Banko Republika izenekoa du. 1978an egina eta 400 personarentzat tokia duena. Bestalde, Euskal Herria trinketea, hainbat zarragoa, 1912an egina, 700 personarentzat du tokia. Pelotaleku luzea, El Cilindro izenekoa du, 1955an egina eta aurten berriztatua. 55 metrotako luzera du eta 3000 personarentzat tokia, baina tamalgarria da estali gabe egote. Bestalde, Punta del Este inguruan, Maldonado nain zuzen, toki zoragarrian pelotaleku motza edo laburra du. Denetatik berriena, 1977an egina, 33 metrotako luzera du eta 9 metro terditako zabalera. 1000 persona inguru sartzen dira pelotaleku horretan. Instalazio aldetik, beraz, ezin genezake esan Uruguaiko txapelketa hauek gaizki egon direnik. Aurkezpen saioa, txapelketa bera hasi baino lehen egin beharrean, hasi ondoren egin dute aurtengoan antolatzaileek. Larunbatez hain zuzen ere. Hasieran 2 toki desberdinetan egiteko asmoa zuten, baina gero eguraldi txarraren ondorenez Maldonadon egin behar izan zuten. Eta hor, Maldonadon bildu ziren ordezkari, pelotari, entrenatzaile eta abar. Uruguaik antolatu duen 4. munduko txapelketa izan da oraingoa. Orain artekoak beste 3, 55an, 66an eta 74an jokatu ziren, baina nagusien mailakoak izan genituen. Aurtengoa, gazteen mailako lehenengoa. Hogeita 2 urtez beherako 200 pelotari bildu dira aurtengoan Uruguai. Guztira, 8 naziok parte hartu dute. Argentina, Chile, Espainia, Estatu Batuak, Frantzia, Italia, Mexiko eta Uruguai. Pelotaririk gehien ekarri duen nazioa Frantzia izan da, guztira 40. Eta gutxienekoa Italia, 2 bakarrik, zestaz jokatu duten 2. Txapelketa honen aurkezpen saioa 2 leku desberdinetan egitekotan ziren antolatzaile. Baina eguraldi eskasaren erruz, Maldonadoko pelota leku laburrean egin beharra izan zuten. Jendetza handia hurbildu zen pelotaleku honetara eta giroa ezin hobea izan genuen. Aurkezpen honetan, beste batzuren artean, Uruguaiko Pelota Federazioko buruden bankieri jaunak, nazioarte mailako Pelota Federazioko presidentea den Txus Fernandez Iriondok, eta pelotarien izenean pendolak hitz egin zuten. Aurten lehenengoz egin den gazteen mailako pelota txapelketa honek jarraipena izango du 88. urtean. Frantziak antolatuko du oraindik erabaki ez den tokian. Lo que se termina, aunque se deba lo que hicimos. El futuro jugará para cada uno. Mi deseo está vivo. Pero han sabido interpretar fielmente
el deporte no es exclusivo de una clase, sino derecho de un pueblo. Eta orain jokatu ziren. 6 modalitateetan hain zuzen ere. Argentinarrerako paleta, Espainiarrerako paleta, frontenis, pala motza eta eskuz banaka eta binaka. 6 hauetatik 5etan Espainiaren izenean jokatzen duten pelotariek neurtu zituzten beraien indarrak. Eta 5etatik 4 urrezko domina lortu. Ez dago bat ere gaizki. Pelotaleku laburrean lortu zituen Espainiak bere urrezko 4 dominak. Eta gainera, pelotari oso gutxi erabilita. Esate baterako palaz, Espainiarrerako paletaz eta pala motzez berdinak jokatu zutelako. Oskar Inzausti eta Juan Pablo Garzia nagusi izan genituen. Ligako partidu bat bera ere zuten galdu, hobeki izan da, errezamar irabazi zituzten denak, eta azkenen ere gauza berdina gertatu zen. Espainiarrerako paletaz, edo larruzko pelotaz jokatzen den paletaz, Oskar Inzausti eta Juan Pablo Garziak 35 eta 20 irabazi zieten Jose Olaetxea eta Fernando Elortondo argentinarri. Markagailuan diferentzia handizamarra izan bazen ere, partidua oso gogorra eta borrokatua izan zen. Tantu luzeak ikusi ahal izan genituela. Esate baterako, irudietan duzuena. Partidua gogorra eta luzea izan bazen ere, azkenean gehienetan tantua Espainiarrentzat izaten zen. Oskar Inzausti eta Juan Pablo Garziak palari handiak direla erakutsi dute txapelketa honetan. Eta jakina, profesionaletara pasatzeko ez zaie eskabiderik falta, baina geroago adieraziko digutenez ez dute gogorik profesionaletara pasatzeko. Atsedenaldi txiki bat hartu ondoren, pala motzez ere berdinak jokatu zuten. Juan Pablo Garzia, Erriojatarrak eta Oskar Inzausti, Iruñakoak. Oraingoan, kontra jokatu zutenak Frantziakoak izan genituen. Thierry Bordes eta Carlos Gananen. Turusekoa bata eta bestea Kanboko. Bien, Pedro, bien, Pedro. Hoiek dituzue, Oskar Inzausti eta Juan Pablo Garzia lehen urrezko domina lortu ondoren. Eta partidu honen ostean, bigarren urrezko domina. Partidu honetan ere gauzak errezamar joan ziren. Frantziako aurrelariak hainbat pelototan utz egin zuen, eta azkenean Juan Pablo eta Oskar Inzausti nagusi. 40 eta 25. Partidu horretako azken tantuak ikusten ari gara. Azkenean, Oskar Inzausti eta Juan Pablo Garziarentzat urrezko domina, eta beraien iritziak jasoko ditugu berean. En primer lugar, enhorabuena por las 2 medallas de oro obtenidas. Los resultados han sido bastante abultados. ¿Ha resultado más fácil o es que los resultados son un tanto engañosos? Sí, bueno, fácil no ha sido, desde luego, porque los tantos han caído a nuestro favor, pero siempre muy disputados y luchados. Al final, bueno, sobre todo en paleta. En pala corta la cosa ha sido un poco más rápida porque el delantero francés ha fallado muchas pelotas, entonces el partido iba solo, sin más. Oskar Inzausti, jugar 2 partidos seguidos y en 2 especialidades distintas es duro.
Bueno, sí, sí es duro, porque yo pienso que tenemos que haber jugado los 4. Pienso que los 4 hubiéramos hecho un partido mejor y hubiéramos ganado los 2 partidos. José Astiz y Fermín Muldain andaban muy bien a paleta de cuero. Y fue una pena que no jugaron, ¿no? Nosotros hemos jugado, le hemos echado todas las ganas que teníamos. Y así ha sido, hemos conseguido estos 2 trofeos que son mucho para nosotros. ¿Se extraña el cambio de herramienta? Se extraña un poco al principio. Al principio faltaba un poco de empale cuando hemos cogido la pala corta. Pero nosotros teníamos confianza de empezar a jugar bien y conforme los tantos iban apareciendo en el marcador, nosotros nos hemos puesto y pienso que hemos hecho un buen partido para la huerta también. Juan Pablo, ¿qué significan estas 2 medallas de oro para vosotros? Bueno, pues una ilusión grandísima, vamos, o sea, han sido ganadas relativamente fácil, pero aún así, vamos, muy merecidas y nos ha hecho una gran ilusión a los 2. Bueno, a los 20 años, sin duda alguna, posiblemente habéis pensado ya en el salto al profesionalismo o no se os ha pasado por la cabeza. No, de momento no nos ha pasado ni, vamos, creo que por lo que he hablado con Óscar, ninguno de los 2 hemos pensado en saltar a profesionales porque por ahora en aficionados estamos jugando bien, aprendiendo a jugar y después ya se verá. ¿Y por qué no estáis pensando en el salto al profesionalismo? Bueno, mira, la cosa pienso que en aficionado va muy bien, aunque creo que subir de nivel será difícil aquí en aficionados, porque, bueno, sí hay gente que nos da correa, que nos mete la pelota con velocidad, pero ya has visto aquí que hemos ganado con holgura. Pero pienso que profesional pues es otro mundo y nosotros, Juan Pablo y yo, y como todos nuestros compañeros, pienso que lo que estamos haciendo aquí, que estos viajes que tanto en México como en Uruguay, como los viajes que estamos realizando, eso no se paga con dinero. Bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Así, muchas gracias. Ondoren, eskuzko partiduak ikusteko aukera izan genuen. Lehenengo binaka eta gero banaka. Elkarren bildura handia zuten, bai iparraldekoek eta baita hegoaldekoek ere, eta horregaiti bikoteak aldatzea erabaki zuten entrenatzaileek. Frantziaren aldetik edo iparraldeari dagokionez, Jaonarenak eta Berrak jokatu zuten, eta hegoaldetik Murgak eta Lasak. Horrenbestez, Jesus Garcia Dinok Murgak 2 partidu jokatzea erabaki zuen. Hala ere, hegoaldekoek eragozpenik gabe irabazi zuten binakako partidua. Hasieran bakarrik egon zen borroka pixka bat. 4 eta 0 aurreratu ziren Murga eta Lasa, 4 berdindu iparraldekoek, gero 13 eta 5, 21 eta 6, eta azkenean 25 eta 7. Iparraldekoen aldetik batez ere atzelariak gure ustez utz gehiegi egin zuen eta pelotak entregatu ere bai. Hau guztiz bildurgarria da, Lasa eta Murgak indartzu jotzen dutela kontutan izan. Egia esan, arabarrak eta Nafarroakoak ez zuten alegin gehiegirik egin beharrik izan partidu hau irabazteko. Gainera, esan behar da, Frantziak sakez tantu bakar bat lortu zuela, eta Murgak ordea 10 tantu lortu zituela sakez. Maldonadoko belotalekua ikuslez bete-beterik, naiz eta eskuzko partiduak sarritan ikusteko aukerarik izanez eta zaletasun gehiegirik sortu ez ikusleen artean. Eta hoxe izan da binakako partidu honetako azken tantu. Murga eta Lasa txapelketa honen irabazten. Francisco Javier Lasa, urrezko domina eta behar bada uste baino errezago, ezta? Ez uste, Lasa partido gogorra izan da, beste partiduak, ligako partiduak oso ongi indu frantzesa. Biagor finalean guk oso ongi jonga eta uste dut ongi biditazen dugula. Dena den, ez dutasunik ez duzue pasatu finalean? Ez, hasieran pixka bila nervioso eta biageroz gure jokua egin dugu eta oso ongi.
oso ongi ibil gara. Murgak eta zu jokatu beharrean beste bik jokatu balute ere irabazi egingo zuten? Bai, nik uste du, baina ez. Bia, harino guri ezan dugu, joazeko eta gu joaten dugu eta irabazi, eta kontentu gaude. Bai, zertan zanik ez, urrezko domina hemen eta behar bada zure asmoa profesionaletara laster pasatzea, ez da? Ez, guai, pensatu, 6, eta pika ez da nola esan, animoa ematen du kanpeonato honek eta gu segi. Eta gero, ata egiten dena, bale. Baina behar bada norbaitek, enpresario batek, honezkero esango zizun profesionaletara pasatzeko edo zerbait? Ez, honik ez du esan, baina esaten duanen, pensatuko dugu. Da, espia, bai ez. Mila esker eta zorionak. Bale, eskerrik asko. Ondoren, Jose Antonio Murga Amurrioarrak bigarren partidua jokatu zuen, banamanangoa, oraingoan. Bere aurka, Michel Mujika. Arrazoi handiz esaten zigun txapelketa hau hasi aurretik Jesus Garziarino preparatzaileak, banamanan txapelketa honetan Murgari irabaztekorik ez zegoela. Argi eta garbi erakutsi du hori Murga arabarrak. Lehentatuetan gogor samar ibili zen Mujika, baina partidua aurrera joan ala, arabarrak nagusitasuna erakutsi zuen. Dejada egiterakoan asmatu egin zuen eta gainera askoz indartsuagoa dela erakutsi ere bai. Bere tanturik gehienak era horretan lortu zituen. Lehenengo gogor atzera jo, edo sake zitalak atera, eta gero dejada politak egin, 3 edo 4 kuadrotik. Markagailuan honela joan ziren gauzak. 3 eta 1, 4, 8 eta 4, 11 eta 8, eta 22 eta 9. Murgak, beraz, urrezko 2 domina lortu ditu munduko txapelketa honetan. Antonio Murga, bicampeón mundial de pelota. ¿No es demasiado jugar 2 partidos seguidos? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el primer partido no ha sido muy duro, hemos aguantado bastante bien el peloteo y hemos jugado a lo práctico, atrás, y el zaguero ha caído porque era un poco más flojo. El delantero era fuerte, pero bien, hemos jugado bien, Lasa ha respondido muy bien y ha salido bien la cosa. ¿Has sentido el esfuerzo del primero en el segundo o no? En el segundo estaba lo primero un poco mal porque me enfría un poco y he tenido que volver a calentar y después, no sé, el frontón es áspero, se me han calentado los pies y no, la mano no tenía muy bien, pero ya era un contrario que no me desbordaba y entonces le dominaba bien y he acertado bastante bien la dejada y no se ve bien. Campeón de mano individual y mano parejas, ¿cuáles son las aspiraciones de José Antonio Murga en un futuro no muy lejano? Todavía no estoy seguro, no sé, me quería hablar la empresa, el Sulari, que anteriormente tuve que jugar un partido profesionales, pero no, todavía no he hablado nada en serio, ya veremos, a ver. Prisa no tengo de pasar todavía, yo creo que tengo que aprender algo todavía. De todas formas, posiblemente el año que viene ya des el salto al profesionalismo, ¿no? Sí, igual sí, eso es lo más seguro porque están detrás mío y igual sí. Jesus Garziarino, ez dutasunak partido horretik gehiago izan dira partidoen bertamaino, ez da? Ez dutasunik ez, kuidu pixkat, prekauzio pixkat.